Sa gudahin nga ti surat, iti kalman laeng ni Lilia Papagayam. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tababaunan nak ni tatang, nga mapan kano, mangibaga, iti siw-siwinda, nga manok, isuda manong nemi, ngagtrab-trabaho. Valentine's Day, dedi manong nemi, ket nairana nga Domingo, ket awan trabaho, datatang kanili kaduana. Agpupulutan da nga agiinom, manong nemi, ket kursunada da te manok, nga masiw-siw kano. Isong baonak, nga mapanak, iti ayan da Lilia, kisyak di Lilia. Iti mapanak, iti ayan ni Mila, nga kasinsin ko. Kababayan kano ni Mila, ada boyfriend ni Mila, nga ni Rafi manong nemi nga adot tarakad nga manok pato ato pa kano tarakad nga paltat kanda dumapay nga lames kunakmet manong nemi apay mapanak pala ng Damila jak pelag diretso yan da Rafi apay nga agrang tayak pala kini kasin Mila tapno nalaklak nga ta kano tibayad wano ited pa nga libre ni Rafi manong nemi DJ pulutanen da tatang. Ngayon saan ko nga nadanon ni Kasin Mila iti balay da. Iso nga nagdiretso ak iti balay da Rapi manong nemi iti diretso klaeng iti mapan mangibaga. Ngayon ko namat ni nanang na ay naanak ko. No awan ni Rapi o no awan ni Mila iti balay da. Kaya awan met ni Rapi dito iti balay. Amumlatan no sa dito ayan da. Lumumit kang peso ya. Nana. Kunakmut. Kasinsin kami kini Mila manong nemi. One, kinabudno na nakakaradwaran kami iti elementarya ken high school kanagkakaeskulaen kami kada Rafi. Idada kami iti high school manong nemi ada idin pa nagkras ko ni Rafi ngam siya nga siyak inaram na no dikit ni Mila akasinsin ko. Agbabada kami manong nemi nga saan nga nakapagbabasa iti kolehiyo agsipod nga rod tirigat ti panagbiag ken adayo sa syudad nga magbasahin mi ti college. Iso nga siyak, tultulong ang kalatan ni nanang manong nemi nga mapanagnateng kadagiti mula ni tatang nga nateng ken kastamet ten na tultulong kang bata nga nyaman dita ti babalin ko nga itulong ken ni nanang manong kastamet ten iti kabsat ko. May sa karpintero ken maso ni tatang pasare matagmulmula ngem kaaduan na nga mapanag karpintero manong. Nasadot ba't nagtaraken, tano ang tataraken na, pulutanan damat kadagiti kakaduana. Nasadot ba't ni nanang manong nagtaraken, takunana, itartarak na kedin, digiti karuba. No, magagad-dagat, palapalad dalatan ti manok sa da, siw-siwe. Ngayon ni Rafi manong nemi, kadadang amin, pagpupukan na, pinalawlawan na iti net, wano screen, kat sadyay, agtaray-tarayatan digiti taraken na saan da nga makanayo itilatan kamakiran ti ayan da kada do timula naman ng naming nga nateng kastamatan nga da piskage na iti waig nga da iti bakras ti turod pamanunutek no mapanak sa iti turod nga ayan digiti akayan-ayan sadya siguro ti pang celebraran da ti Valentine's Day ngayon nasapa mo't pala nga Wano, insap-sapat ang atan, naku nakitinakam ko. Nangarot balasan ko. Ay, inak mala, danunin, danjay, turod nga rod nana. Alawan, manok man lat ibagam kinirapi, apag isuna, ita tumiliton sa jay. Aya, nana, sige inak nga rodan. At da akong ti sakaanan ti turod, manong nemi makita kong tinapintas nga buya. Anang atat aramidek, pukawak nga ta, ni Kasin Mila. Ang mga madisturbuda ko na. Ngayon pinatas ko lang. Kasin Mila! Rafi! Kasin Mila! Rafi! Umayak man! Di magpintasan naman nung naimikit awamit ti sumabat nga aso. Tinaramid ko anong name inikat ko iti galot iti ruangan
Juan, natay na aramid nga ruwangan nga kakawayan. Sakman la simrek sa kuman endrekep tapno saang siguro nga makaruwar di kiti manok. Simang atak manong namit at damat makita nga pagnaan nga suwangat. Linabsak manong nami di kiti adu nga mula anateng ni Rafi. Kalbasan na manong nami makitak di kitay umariwak-wak manong nami ang karakaray kay nga manok. Iti bangir na iti daya maserbat patak tinalitaw nga waig nga dasadya nga tuktuklaw manon nemi ni tilapia nga taraken ni Rapi. Magidak na dikitag lang langoy nga pato nga kinikin ni manong iti waig. Medyo makasagpatak kon manon nemi ti turod. Masiripat patak kon ti kalapaw manon nemi. Jack Mariro, kat da ito yung tipitlok nga umay dito. Imo na, idig birthday ni Rafi, dito tinakaangayan na. May kadua, uri dag birthday ni Mila, manunimi, kat dito yung tinakaangayan na. Napatas ko man nga sinusuro, ti pakabuklan na ito nga turo, dagraman ti waing, kat napintas nga talaga. Ida sa lutsod ni Mila, no alat arapaap da kini Rafi, iti daya nga turod, kat ditanto ka nung ipatakder dati mini mansion. Nga para iti pag naidandang agasawa na ito nagasawa da. Iti sa lutsudag nun itong kaanong agasawa da manon nemi, agurnong kanupay ni Rapi. Anis to lagid na makaurnong tanog harvest ka dagiti tilapia ken paltat ket adot malakwan na. No ado dagiti itlog nga banda akasen sa dama panilako, no adda dagiti agurder iti manok ket adulat dagiti tiluwen nga manok. Napasarda nga nagna manong nemi adamangig ko nga agas aso. Allah. Abi nga Jack na panunot. Baka dito ida nga talagang celebraran ti Valentine's Day. Kaya ito nga turod, iti day nga kalapaw. Sa anak pa lang agpatpatuloy, baka makadisturbua. Kinunak itinakem ko manong nemi ngem Jack man amutas la damang idurduron dagiti sakak tap na ituloy ko't sumangat. Iti bangir na ti daya manong nemi ti ayan ti sango ti kalapaw. Ket simang atak iti bangir na ti amyanan kayat nangasawen nga daak iti sikikan ti kalapaw. Negat kaslasan kong maigawid manong nemi dagiti sakak nga sumagpat. Aging gaadakon ti akin amyanan nga diding ti kalapaw. Bumigpigsan di kiti asok ka na ring manong nemi. Ket gapo tanipa. Iti diding ti kalapaw manong nemi nga naggatep iti panaw. Sangko pulos manong nemi nga na anak pulos nga nagamak nga na medyo nang create iti abot nga mabaling ko nga pagsiripan. Adalang inliksik manong nemi nga paset tinipa. Kalpasan na nakitak manong nemi ti duwa nga ulo. Nakitak manong nemi apagiso nga masirip ko ti duwa nga ulo. Agsinsidipit. Uwan manong nemi ni Rafi kini Mila agsinsin ng gulda iti dila. Nakita manong nemi no kasano ida panagninot-not ka dagiti bibi. Medyo nakagat ko ti dilak manong nemi. Ken nakagat ko takim babang nga bibig ko. Kasdak man la umapal manong. Ore lag sa gawisyo tirik na kad naaprusak ti barokong ko. Nagkasadar kami iti kasinsin kumanong nabayag siguro nga dan padas ng imsyak jak pa'y napadpadasan. Nabayag na siguro nga raramidin ti kastoy na umay da nga duwa dito turod kat ituneg ti kalapaw nga aramidan da iti aglab making wanog kanay. Tiket kinapaot ba nung nemi, di panaglanang digri bibigda nga pinagninut-nut. Kaslasan da amapnek,
kagat-kagatan ti tunggal mais sa kadakwada. Aging ga manong nemi nga nakita ti ulo ni Rafi nga bimaba. Saan kon nga makita ti ulo na manong nemi tinaramid ko nga abot nga pagsirsiri. Tinabati ket ti rupa ni Mila manong nemi akas taon ti panagnangangana kas taon ti ganas na manong. Nakunam lang no, Allah, pumigpigs na ti asog kinareng-eng. Kunan. Mangig kumanong kas dyan. Rafi. Numanan irwar na ti dila na sa nakagaten. Uno kagaten na nga dilpa-dilpatan digiti bibig. Ting kadakkel ko ti abot manong nemi tap numakitak no sa din ayan ti ulo ni Rafi. Hindi makadakkel ko ti abot makita kon ti ulo na ken makitak met ti barokong ni Mila nga kasinsing ko. Ngala? Kagatan mat gayam nagpaiso ni Rafi dagiti duwa mansanas ni Mila nga kasinsin ko isumot lagayam nga kasta ti reaksyon tingiwat kendila ti kasinsin ko kapota mapan namat karkarem kemen ako namlan no. Opo, umapalak manong. Tsak maten na pupuutan ng inyad adak manong nemi nga ayamak maten dagiti duwa mansanas ko. Kaslak malagim imaginein manong nemi nga siyak ni Mila, siyak. Kasla siyak ba nung nemi ti karkaram kami ni Rafi, ti mansanas nga, how. Kat sala engan nga ni Mila manong nemi ti agas asog no di kat siyak, pati siyak ta, mas masahiyak batin dagiti duwa nga mansanas ko, babaeng ka dagiti duwa nga imak, manong nemi, Rafael, ko na ni Mila, uri siya. Rafael. Ang naming dagiti imak, iti mang mas masahe, ti mansanas ko, ket iyal alistok, nga irit ko manong name, ti panangkamakamat ko, ket nagmay, ore ko lakad kagaten, ti bibig ko manong, Rafi, iti, tagpabawamat manen manong name, ti ulo ni Rafi. Pinanawan nan nga nakatunga nga manong nemi nga nakatudo dagiti mansanas ni Mila iti ngato. Kalawak manen ti abot manong nemi tapno masurot ko ang kitaan ti ulo ni Rafi. Hindi makitak manong nemi nakalawlawan ti abot nga magkitkitahak kadakwada. At dani tinagbayatan dagiti legs manong nemi ni kasinsin ko nga Mila ti ulo ni Rafi. Nga orila duwa nga ima natin ng tapaya iti patong ni mangmangan manen manong nemi ni Rafi. Papaunen manong nemi. Time mo na kinan na digiti bibig ti kasinsin. Simmaruno kinan na digiti mansanas sa ita. Inuto ti ayan na anya ti kang kanin na. Deta ka din ti kunkunada nga tilapia nga awan asang na manong. Pinagbarin naman ten manong nemi nga iti adda iti baet dagiti legs ti kasinsin ko ket kasla katuno nga tilapia nga taraken. Papan naman ten sepsepan manong nemi sa napaladilpadilpatan sa adakin-kinitem na adaddan manong nemi ti panagasog ken panagwasang-wasang nga panagwadag-wadag ti kasinsin ko ako na Rafi, 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 Kaslamat lang no. Haaso manong naming agalulong. Ti kasinsin ko ket kasla asong agalulong manong naming. Na dinaamon ti pagkaptan na pasaray iti ngato, pasaray pungutin na wano kapten na ti ulo ni Rafael. Imbes ko manong naming nga ipangato na ti ulo ng imamag na Rafi, ngagpangato ngagpababa manong name iti patong na. Diyak matin na bubuutan manong naming manipod iti barukong ko nga nangipanak karig iti imak. Bimabamat ten manong naming diyak mo no kasano nga naikat.
iti zipper ti short ko ket addamutten manong name iti maysa nga dakulap ko iti nagbaitan digiti legs ko ket mapangkumetten kutit sukit-sukitan manong name iti ruangan ti birhen nga kuweba. Kasla imagine nekmatten manong name nga addamet ti ulo ni Rafi ti nagbaitan digiti legs ko ket mapanamat sapsapsapan manong name ti tilapia nga ikotak ako na. Kas kam na naggandan nga kasinsin manong name nga tinagikwa ni Rafi. Gabuta, nangig ko tinamin ado nga imbagan ni Mila nga, oh, manak manin Rafi. Oh, Rafi. Kaya't nga di nga sawen nga timayok tayo kanda sinsin ko. Idin to tadila, bibig pa lang ting pakat ni Rafi ken kuwana. Aging ganad lang ko manong naming agpangpangaton ti ulo ni Rafi. Na isaet iti barukong ni Mila. Kalpasan na aday tamanin tagking kinagat damanin mano. Yung saan nga karigiti bibigda ti nakapukusan ti matang ko impababa. Iti pusong kan pusong manong naming nakitak na mismo. Nagdakil. Ket inigaman na mismo manong name ni Rafi sa nainyo. Oh, kuna ni Mila. Oh, Rafi. Oh. Inyusok na manong name nga himpauneg nga ore nala in permi nga in sagad. Sana in kuyag-yag manong name. Kaslamat lang nagkulkuligligan ni Rafi manong name iti unag ti kuweba ni Mila. Sana ket inyo kuyok manong name. Kalpasan na ko nang langin ko ng imbaga ni Mila. Paspasam, Rafi, paspasam. Oh, Rafi, paspasam. Oh. Agwayong-gwayong ti kalapaw manong name. Agsala-sala manong name dikitiyam. Sa gumaymay ti panaw nga atep iti kalapaw. Uwan manong nabibigsa ti angin ken puloy. Manong nabibigsa ti kanta di kiti bilit. Nagkakamakam ti taraok di kiti manok. Nagkakamakam ti panagkikinamat ti panagkinikini di kiti pato. Uwan manong nami paunahin ti eksena ko nak. Humapalag. Rafi, siyak mamet Rafi, siyak mamet. Opo. Uwin manong name ore dala nagan alangsam, nagal-al-al, kalpasan nga napagustuhan da. Nangig ko pa nga imbaga ni Mila nga namin talo ka no isuna. Maysa, itay taadda, dagi bibig ni Rafi iti baba. Sa namin doha kano, ita ay tayagyagan na. Pakabintlo na kano, itagsabat tirik na. Manong nemi, napang kumatlain subli, datay binotbutak nga diding. Tapos saan da nga madlaw. Aguni akuman manong naming yung pinalabas ko pa ito sa magbano ka minutos. Narigat na biglang aguni bakat ibagada nga nakita kina. Yung mamapalak manong. Diyak tulakid di malipatan dito nga nabuyak. Kang kanawin konto kidi nga ara pa apen nukas ta dumteng tirabi. Baka amukton nga ramaten ti imak. Kas nakita kiniramid ko itay. Mas masahiyek ton ti barukong ko. Sa akong doon aramaten ti imak. Ti ramay ko iti baba. Ngayon kasano, butawak ka di, babay na iti ramay ko. Sayang. Ngayon asino, iti mangusat iti ruangan ti kuweba. Nito ka ti matrafi. Ngayon kasano ko ma, ket nubya ni Mila, nga kasinsit ko. Aging ganang ko. No kano ba nga Valentine's Day? Iso ba ti panagpakadam? Nangid ko nga timek ni Rafi. Agsublihag to, Rafi. Ikarikan ka, agsublihag to. Kasano na makasarak ka sa bali nga lalaki sa di papanam? Kaduan na.
nga makabaglinipat na gidagay na yat no ginadayuda. Tawang ka dito ba nagtalik mo kanya? Nagtalik ka kang Camila. Pero saan ka man nga may gawin, palubusan ka, magsublikan to. Huwag nagsubliyak to. Yung numubalil na kuma. Saan kan gumadayo, yan tangay kat mapaspasamak matang kadatati amin. Idaw-dawat ko, ang sikog ka kumakit. Tapno na pa kay gawidam. Ahanak mo nagkaksikog tagtong tumarak mo, Rafi. Tikat-kado nga pinatay mo anak ko. Huh? Api ko mapinatay ko na iti anak mo. Kituman, tunggalag tumar ka. Tunggalag kanaig ta, kitag tumar ka. Di kahit mo sawan nga patayim. Basta, at pakadakan ka. And once again, happy Valentine's Day. Tunibigat, suntun tinurupat mi mapansa di Manila. Para bangon to. So ano mamalinggat? Dito tang umiyan. Hala? Dito tang umiyan. Agawit ak labit, tinamala pagsukatak, kalpasan na. Umaytag, agluto ak dito eh. Dito itang mangrabi, dito itang agpapas. Rafi, sakbay nga, mapanak mga alati gamit ko. Kahit ko manin. Saan pa nga nauksot? Talagang saan pa yung nauksot? Gabuta, no kuma pelikula, ada talata double na. No kuma plaka, ada kabaliktad na. So nga, manong Nemi, pinadas ko manin nga, binukit-kitan ti diding. Iduble dapat manin. Oh, siguro ka, baka napinpinas na imas manin ka duble na. Kung naktinakam ko manong Nemi, kat intuloy ko manin, manong Nemi tinagsirit. Kaya nagbayso manong Nemi na papaot manin, ti romansada, idi tay dubled. Nasaan matlayangan manong Nemi nga nimilang nga kasinsin ko, idi akin baba nga nakadata. Simublat met manong Nemi ni Rafi tinakadata, manong Nemi kat nimet mila tinang romansa ken kuana. Noan niya tinaramid ni Rafi ken kuana itay, kastamat tinaramid na manong. Agkan na met manong Nemi kagatan, ti barukong ni Rafi nga macho. Sana yung pababa manong Nemi kit kinan naman. Naku po, nakadaktakil nga oray lamaltutan manong Nemi ni Mila. Iti kadakil na. Opo, siya kayak nga ta. Opo manong Nemi ka naman lang na eksperto mati kasinsin ko nga naglaing nagnut-nut manong Nemi. Uy, kagat-kagatin na nga dilpatan nang rona di abot manong Nemi di palsuot mapan na kasta ni met manong Nemi di panagasog ni Rafi. Mila. Sumursurot akmet gagasog man. Nabuyak manong Nemi no kasano nga tinugawan ti kasinsin ko tinubyo na. No itay ket ni Rafi manong Nemi ti aking ngato ket isot nang iusok. Ngayon iti may kadwa manong Nemi nemet Mila kasinsin ko iti nangisagana ket inyusok na katinugawan. Kunana orila naganik ikmanong kunana nagaslak lang pasurot na isusurot sana mat inyo. Kastoy ka niti kunada nga helicopter wano yo kuyot man. Gasgasat na ti kasinsin ko. Tanapnek kat agpatpat nagdanto kanupay. Apo unay kid dinaya. Ti susurte yun na ito nga aldaw ti Valentine's Day. Siyak ngawan kabalintoy na naman ang Nemi ang umapapal. Nga imagine latan nga siyak met ni Mila manong Nemi nga rin mabaw kini Rafi. Minansukmat manen nga minas masahi manong Nemi ti barukong ko. Sa damat manen manong Nemi ti dakulap ko kanda kiti ramay ko iti baba. Ngayon iyaw-awak lang agdara manong Nemi ti banang sukit-sukit ko.
Numabalin na ko marafi. Siyak mati sumublat. Isublat na. Orit agkasinsin kami met kinimila. Inuray kuman nga nalpas kan nakainanada sa nagunin manon. Nim imadayo ak pailaig bet kasladak pala dya sa kaanan titurod. Na pinukkawak ida. Mila! Kasin! Grabe! Umayag man! Kasladak pala sa dya, baba. At nagpababa. Nakita kita manong naming arimuar iti kalapaw kat simabat na nga simalo. Pamadlaw kulot na manong naming agkakapsot da. Oh, abay. Pasensya kayo na disturbo kayo. Okay lang. Di kayo kadimad na disturbo kasin. Saan? Pagsunay. Good timing. Abay ka. Umay ko mangibakati duwa nga bukal nga manok ni Rafi. Siwag ka no tatang. Dadangamin ka duwa na nagiti obrero. Kaobraan na. Kinitak ni Rafi anong name kinidayan na. Sabi mo na kidayan na. Ayaw. Ha? Kinidayan ka? Uy, giburak na eh. Apa kidayan na kasinsin ko. Kasta panang kidam mo. Kamarang kiday mo kanya kidi ha. Kagangin nakairuwamak ti kasta eh. Ma'am, no, makita ka na pintas, kabalasang, kidayak. Udak lang nga rin din ti abay mo, kidayan pala ti kasinsin mo, kasinsin ko. Sika dada ko man ti pagbudngam. Ken pa kaigawidam. Tapno, ituloy mo ti panggap mo. Oh, sinikat mo sa wan. Awan, oy, sika mat gayam ti umuna makalipat ha. Oy, Lilia kasin. Kasin, bantayam kasin si rinubyok ko na kumangin. Baka si kamat itusublad ng alpasan ng awanak ha. Si kamat, ano pang pagarup mo kanyak? Saan ka mapagtalkan? Kanapay ngamin nga pumanaw ka. Di kami nagkasal. Ada kayat ko nga gunuden so nga pumanawak. Duhamat lang ang tawan tikido ko kini Rafi ken. Makaornong ak tumaten. Sun tumaten pa nag-asawa mi. Adan tun ornong mi nga pang adad nga pang develop mi kada ito nga turod. Ay, dati order ko Rafi please. Ay, huwag ka mabitlangan panawag kaya kasinsin ha. Nagtumili ko. Jadi pinanawan na kami ni Rafi manong nemi pinireng nakti kasinsin ko. Oh, abay. Nagsirip ka ala. Nagsirip nga. Sangsangbat ko. Pukawak. Sangsangbat ko. Apa yung namin tinaramin, Jo? Siyempre, nagpapas kami Valentine's Day nga nun. Sa inak mga alat gamit ko. Dito'y kami nga mangrabiin. Ituloy mi tag-date. Dito'y kami pa yung ipapas ting kwa. Hindi ka matagbiyahe masapa ya. Hindi maturog kak tulad tan iti unag tibus. Di orawan turog ko. Sulitin mi dating panagpakadak kang kuana. Ngayon talaga pumanaw ka. Kasano talaga malipatam ni Rafi? Amom kasin, no talaga nga da kami iti agkagasat, da kami to. Ngayon no kas pagarigan da saan? Well, no si kanto kas pagarigan ti pangisukatan ni Rafi kanyak, santo una nga nasigit tinakam ko. Gamot agkasinsin tamayat kasin. Iri maalakon manong nemi iti duwang manok nga orla dumalaga manong nemi. Tinamag ko kini Rafi manong nemi numano. Bamon. Ada ka din ni tatang mo nga bayad na? Ada. Kwartam latan. Peso? Basta umay kan to sumalsarong ka rito awan to na Annabel. Sino ka Annabel? Ay, nimihila ko nakuma. Hala, handa Annabel ang sigo din ha. Loko ka, Rafi ha. Sige, nakarotan. Ay, kuyuktan kasin. Orita wala. Mandagas mo ta balay. Numalak to di gamit ko. Subliak to nito eh. Gusto nito pa nagluluton. Mahamangang kamtumatan sa kamtuman na nagkinaan kini Rafi.
Manong Nemi, adan makabulan, sibot kadidi nga aldaw nga Valentine's Day. Manong Nemi. Idi, kabaunan nakmanin ni tatang. Tang, apay manin? Ay, masapol mo manin ti manok karak ko. Nga panak manin magibaga, kadaumatin ni Kasin Mila, napambatas si di Manila, makabulan na yun. Apay, saan ka makadaratso kini Rafi? Apay, glasat ka pa lang amin nga umuna kini kasinsin mo. Mapangkot na nunin so na J. Torod. Kaya naman ano? Alangan mo, malaksid ano, ada pangtawag mo kayong kuwan at tawagan to o may i-deliver dito. O, mangarod tang. Adayin ka na. Ang pagpagsunto niya, ang nadandarin di kita kanwak. Alain kan. Sige tang, hindi karod din. No kasunod ka alistok nga di manon ka di manong isot alisto na mamindwa ko na nagdardarasak ka. Idadakon di sa kaanan ti turod manong Nemi. Rafi! Oh! Rafi! Ah! Lilia! Adak dito! Nantoy! Tuy kalapaw! Darse mo ka! Nagdardarasak ng anong Nemi kasi magpat ko na. Ayan mo, Rapi. Dito uneg. Sumrek ka. Simrek ka man. Nakauyos. Nakabrief lang. Rapi. Sorry. Saan ka na rumuano? Bastos kamit. Pastor ka nagdito kalapaw nga. Nakauyos ka. Nakabrief ka lang. Amom ka dito damag? Dito kasinsin mo? Wan, tsaka mo. Imagine, almost ako pa makabulan. Hindi lang namin sa nakalman ng padamag na kanya. Ngadan sa baling nga. Lalaki tibiyag mo. Ha? Sorry Pasensya ka lang kumahan ka na kasinsin ko. Sa nga bali ko na. Tadaman di kasinsin ko na. Loko ka. Inakon. Gura ka. Rafi, di na kagawin na kasta. Apa yung inaalam ti imak. Pagimpanam ti imak. Napanakit insilsili ni tibrik na manunimik. Iniganat nagpaigam na. Rafi. Hindi pa ilang ambong kakarasnak, di ba? Siguro kung kuna maaping ni Mila nga saan nga sika. No kung mamabaring ka kung mga paggidan niya di. Malagip mo di pa nang kiday ko king ka, di Valentine's Day, idagpagpakada ng asinsin mo. Kung tinakam ko, makapanaw laing isuna, kino talagang isut una makalipat, araman ka. Umay ka kumapasyarin ng kan. Yung sikamat tentimay dito'y turo na. Nga magkura ka, Rafi, baka numataktakan na. Natatang kong mga order na manok. Alisto lang dito Ha? Ikatamila tarawati mo. Kasta, opo, napipinas magayang di mansanas mong yun ni Mila. Allah, Rafi, Manong Nemi, amuklatan no anat sumarunong mapasamak, gabutan ng buyak, idinti inaramid da kinikasinsin ko. Impayadanak Manong Nemi ti papang, kaya di lang nga papang. Idinikat Manong Nemi ti amin nga paset, wan amin nga arwatag. Inikat na matentivrip na Manong Nemi, kahit siyempre isut imuna rin mabaw. Nga kastawan iti panaglanang dekilibibig. Oh, Raf. Napasamag mitlaing nga, Raf. Saan laing nga babaen ti imagination ko. Di mo ka di amo nga na di Valentine's Day. Kata nabuya kayo nga mismo kay ni Mila. Kadi. Nadlaw ko matidikat. Nasungalinalaing ko. Kasto yung matiramida keng kita. Oh. Lilia. Oh, Raf. Rap. Kadamat din Manong Nemi, di bibig na iti barukong ko. Kat siyempre,
Noon niya hindi tinaramid na iti mansanas ni Milagat kastamat tinaramid na kaliyak. Kastigay mga talaga tirik. Rap, 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 rap. Nga kastamat tinaramid na manong nemi iti baba. Ngayon saan nga nagpaot iti baba manong tawan kanupa iti rumuarga po ta virgin nga ron. Ngayon kastaon orek lang na paikis manong nemi edita ipilit nan nga isa rekaray ko arap rap rap rap. I'm sorry. Nagdakil namin rap. Nga bali gagangay lang na tayo nagdadamo ka. Wait madam naman. Sika ti kasar ko Lilia. Saan ako nakayat ti kasinsin mo. Datatag kagasat. Sikan ti kaduwa ka mangituloy itirapaap ko iti daytoy nga turod. Pagbalinan ta nga napimpil. Naimimas ka ngayon ni kasinsin mo. Ha? Well, Rafi. 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 Manong nemi no anya idi tinabuyak tinulad ko. Siyak natin manong nemi din mabaw kalpasan na awanin ti mariknak kasakit manong tinugawak manong nemi kat kastaon na matin pa ng nagmayat nagswerte ako na yan. Rap. Sika talaga tinikari para kanyak Lilia. Lilia. Rap. Oan manong nemi siya kunti si Mublat nga kayan ayat ni Raf o ni Rafi. Siyempre siya ti masansan nga mapanang kanduwa na di turo. Masansan idi manong nemi nagpapapas kami no saan idi nga nagsikog ni Milang siya ti nagsikog. Siyempre impakaamumi na ito'y manong nemi kini Mila. Awa mati sakit tinagam ni Mila at imo nga rod nga iso itinang isukat kay ni Rafi. Imuno na nga nagkasar manong nemi na Mila kin ti boyfriend na kin Edja Manila tinakaangayan na ngem saan kami nga nakapan. Kaya da kami matendag kasar manong nemi kin ni Rafi na tinakaangayan ti seremonya kin iti bakras ti turod kat sadya pa'y manong nemi nga naangay ti reception. Imatendar manong nemi ni Mila. Kaduwa na ti asawa na. Kata, kunana kanyak. Kasin, congratulations. Nagasgasat kang siya. Pagkunaam. Siyempre, noon niya iditara paap mi ni Rafi, sikat imang ituloy. Kaya nakumat pagkunaam mo ta asawam, undergraduate isuna. Kuha kami ni, tanya. Ngayon sa kabali, all support mo dagiti parents na. Ngayon ti kahit ko kumakidadamot bukod mi nga kwarta nga sala nga agdepender ka dagiti parents na. Di iba ka muna ko agtrabaho. Ituloy na tagbasa to na makatradwar isun to pagtrabaho na. Pagbasahin na kanumet. Katmoy na katuwari na kayo kini Rafi. Iba kam to. Inton may pas ngay mo ta sikug mo. Ora kad adamat dagiti naganak ka nanti kamangiwan ka dagiti anak mo. Agbasa kay tumit. Awang kas iti adda-adal na. Katuwa na. Sabi ko mga rin. Ngayon saan min nga naramid pa dayta kani Rafi manong nemi kapota nagsasaruno kami ti talungan nak. Takasan nga ti agsasaruno manong nemi kat adda kang matlat ay ti turod. Kat anyaman nga oras kat nawaya kami nga mga rani. Di pagbintasan naman nun nemi pimugreso iti biyag mi. Tarito mitlang sa kanan ti turod manong nemi patakder mi ti napintas nga balay mi. Ngap apalan di kiti makakit-kita. Takunada nakasimsimle. Nga sumrek da nga umay ka apo nagmayat kasla heaven kunada. Tanalamiis man. Aw matinagbaling nga problema at panakaaywan di kiti anak mi manong nemi tadda ni nanang ken inapay ni Rafi. Irinto tani Mila ken ti asawa na manong nemi nakapagturtos kanumot laeng ni June nga asawa na.
ket mga obisina. So nalaing tadududwa pa lang tanak. Tinawag kami manong nemi gilinastog kami Ore no saan samot nga nagpepeso di bagbagana. Siya agad nagpepeso amin. No pa ko na ni auntie itinaminsan nga napanak pimasya di balayda. Agbababae ka no ni June nga asawa na. Nga kaslad na pa nagbabawi na. Ngam ko na, kasala ti biyag, ako nada. Noan niya, tinairot nga gasat, iso ti matungpal. Manong nemi tunggal aldaw, dagiti puso, dito'y turod, manong nemi mabistyan, kaligiti na labag ang puso. Sambit latamat amalipatan, ni Rafi, ti yakasinsin ko, tatunggal madanunan, ti kasto nga kaldawan, dagiti puso manong. Orasan ng istoryaen, ngem nabuyak ida, siyak tinagbaling nga saksida, kadidi nga malen. Dahil nga ron ti pagkasalitak, manong nemi ka nagyaman naglaunay, iti anos mo nga nang urnos, kalabasan nga nakinsan kang ka, iti Italiana, kahit sabi ko matadamat na ibatik nga, orasan ka ba sila nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadang padak nga nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga ron nagyaman nga pagaya mo, Lilia.